Kembali pi barok kini kadai dudasan miklia bat ngipian subhai pi barok sekali ketuk kubor mentah kenjan med syuban pa si kubor kibabnya ngipet syuai kimat bakong san. Beli perda bat bo maunung rim menteri rang bakdo keri ya sibun teli kampen roy ha azam ga Uttar Pradesh. Chong siir kipat ba anak jing subab thai bom IED hatam motor nen kenjan med penlong jing tok kit kulit lor kini kejing jia. Lejurep Lampang yang dorbat Thawaan yang jing te jong yang dorbat Thawaan Thamai New Shillong Township. Yashim mentashir hamu menteri rang ba Jelau Konrad Sangma hakamai city campaign kentui kipat ba ban ajing kershan yang kena kesim jam. Bat yasai ke India ke Trade and Economic Partnership Agreement ringkat bat ke European Free Trade Association. Kikubor kibamnya. Menteri rang bado keri Narendra Modi mentah sengi ulah peli perda bat bo monong rem ya kumbah nyos pak Prof Artli Kampen Roy ke Basyongdor live sah hajar kelur tengkah Azam ga Uttar Pradesh. Haka juga por ulah sementaru haka program haka sengi ke baar ke bentah ke jinglet junga ke baar sengi ke Uttar Pradesh. Haba ajing keren Modi ulah ang bakasarkar jung ke penlet jungmut nak bentah roy ke par jong ke jela ke parit. Ulah banrap ru bakasarkar jung ke leh ban penlong yakin dia keri ke beroy ke bapar hasibun kiliang haswa usnam arjar sapunyo. Kipat ba ik basa mar khabar ke motor ke lasyong siir hadian ke jung thai bom ha ke jaka yang bos hayau maulong. Kani klaja ke Porsche posting menmet nen ke singi ki pulit ke Shillong bat ke kenhun penlip bom ke lapoi marmar sekate ke jaka. Kajing toket ke balawatnya ke peni ba kani ke jung thai ke ladai ke jung subab thai bom IED ke bala penjulari kat tu kat ne ki yet ki badan marjan layathu Superintendent of Police ke East Kasihil Rituraj Ravi. Sekretari Kahrijan Panchayat Komite Gurjit Singh ulah ang bawai ni kinong sa ha kata ke jaka ya ubla tip kerteng kumulakan Singh ulah masau jor. Hakawai perkaliang ulakan Singh ublawan pa salayeng nak jing syak sumar ulah thu ba ulah lej ban bread yikinyut hakapor baca kata ke jing betai. करीब 10:30 बजे बहुत ज़्यादा आवाज़ हुआ ना, मैं तो घर में था तब तो इतना ज़्यादा पूरा बिल्डिंग हिल गया ना, तो तभी हम यहाँ पे हल्ला हो गया कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। हमने सोचा कि यहाँ पे ये बगल में ना ट्रांसफार्मर है, तो हमने सोचा शायद ट्रांसफार्मर से हो गया, तो बाद में पता चला कि यहाँ नहीं वहाँ पे हुआ, वो हमारा साइट है ना। Preliminary inquiry and investigation suggest it to be an explosive lead blast, IED. Further investigation in progress, and as and when we get further information, we will update you. The most of the damages are confirmed to the tin structure, which was not in use, abandoned. And outside of the tin structure, some window panes have been damaged in this adjacent building. Further details we will update with you later. Ulampang jongging dorbar Thawaan Jelau Thomas Isang Marang Shin ulit kmi yaki kam ki jam bat lopnya ru yak jing lang ha ka bede ba jing te ka badang pentre jongging dorbar Thamai mau diang hadian ka jing kmi nya ulampang gayeng lopen pa ka jing sngohon ha ka bede bat ka jing ya cha jong ka kam ulaban jor ba ka jing thu ka long ban pendep yakane ka yeng ha po unius nam da ka jing kerman ban penlong ya ka dorbar jongging Thawaan ha ka ni ka yeng dorbar Thamai. Haka juga port lebetip bahawa Menteri Rang Bak Jelau Konrad Sangma rengkat usumbut Menteri Rang Bak Jelau buat persetujuan dan song berbahas nyau balang dahar kira penpai kejing sunguhun jongki halor kejing ya cat kikam kajam. We want to complete this within this year, and hopefully we can also have a sitting of the assembly here at least within this year. So this is our target and this is our objective. I think
as per the timelines, if the weather is kind to us, I think we will be able to complete within this year. Menteri Rang Bak Jela ukon rat sang Malaysia benta Shirham hagamai city campaign ke badai ke jung menteri kam jong ke sarkar ban pencelur bat ban penyesno ya kisnong githau khnang ban penlong ya ke jaka ke bakhoj basubah ha kani ke campaign layo I ukon rat ba usar ke lenti ke sengken dan kiti rengkat bat ke officer bat ke kena NCC lengba kani ke program ke sarkar kan ajing kersyaan ke kisnong githau bat kan turu ya ki ban sedang ya ke jung penkhoj nong penkhoj thau man laga por bat hapok kani ke program an pelaj ru ya ke jing ajing rap pisah sya kisnong Kaseng Kongres ru kalamat pang halor kisan tli gijing temu jongka kaba kaseng kalkular ban menteri kam lada kayo ban thau sarkar habe kran bakilat thai khubor nong elam kaseng Manuel Batwar ulang ba kaseng kan wan ra ya ke insurance health scheme na ka banta ki baduna kayo ka kot kum kinong belas ni bat ki we namar kumba lale ha ki we pat ki jela balasan syar da ka kongres ulang ru ba ka kongres kan wan ra ya ka an ha ka ba ki graduate ha ka kam Banengkong jongki haki jakat rei jongki berishimet kinyo ikijing siyo ke prahajar sanspa tengka sibenai namar babo naki graduate ki bedang training kong ki yo yakijing siyo ke baduna palat ulang ru ba kajing pai khmat jong ke sengkalong bahkan pendap yaki babo ki kam balai thli haki nat baper jong ke sarkar. In few places like Karnataka and in Telangana for that matter, they had come up with these insurance plans for them, whereby, a 2 lakh insurance plan. There are a few commitments in which the Congress party at a national level has come up with, saying that these are the commitments in which we are willing to go through, and we will ensure that if the Congress is in power, and if the Congress gets a chance to at least do a few things, there are 5 points in which they had given the commitment. And these are particularly very relevant for our society, I think especially for Meghalaya. Ka India kalesoi ya Social Trade and Economic Partnership Agreement TEPA bat ka European Free Trade Association EFTA han New Delhi ta kasni ya kani ka jing te Social ya soi ha ka jing don rengkat jong menteri Ketnat Commerce and Industry Piyush Goyal haba ajing kran ha kani ka jing lang Goyal ulaang ba ka ha kani ka Social kiri ki ba ha apa ka EFTA kin baitengka $6 billion po India kin penmi ru shibun kilat yo kam ha kitnat ba pair Ula benrap ba kani ka Social TEPA kan wan ra ya ka jing kersyan ya ka jing kermen namar ba kalong ka perlok ka bala ban syanya ba ka besisha rengkat ka jing kit kle It's for the first time in the history of the world that we are in an free trade agreement with a binding commitment to invest $100 billion in India on the back of the solid foundation that has been laid in India with strong macroeconomic fundamentals, big opportunities for businesses from the pharma sector, from medical devices, so many sectors which can offer tremendous opportunity for our partners in this TEPA. Ka office jong Deputy Commissioner ka Ribhoi District ha ka jing trelang bat kanong Port Town Committee ka NHAI ki sunjuk ka sing samlashnong bat kinong nya kali nen ka singi kala penlong ka jing penkhoj ha po ka My City campaign hanong po ban penlong ka jala me khlia ka ba khoj bat ka balai na ki jing lek pen khana pathar laban kedau ba menteri rang ba ka jala me khlia konrad ke sang madang shen ula penna ba ka sarkar jala kan samang pisah kerpang haman kilai benai na ka banta ka khoj ka subah barok ki district bat ke jalahi barok we ya kane ka jing pen khoj la penlong ha ka campus jong ka nong Port Town shopping complex bat ha ki banta jong ka yo nong po u additional deputy commissioner Ribhoi u Raja Brahma lambat ki we ki sarkar kle sim banta ha kane ka jing pen khoj
Nila along Hapot Town Committee, ni the responsibility jongi bo koi snong jongi. Nagara ko city no, my city campaign do one, ni hable ba. Tingi hapai. Koi juga lan koi tabling la ngiru, no. Tingi lan le taman ni ba ka snong wadan Hapot Town Committee, bara pait ba balong badan business, badan dukan mo, bayai besar lang ni. Ni bara lawan rangkat ni wan lang. Trade lang kuntu lalang program kumne no yo minsim nang ka sarkar no minsim nang ka wikensing nilan bo ni nongpo town committee balong kokoi ka school Lumperdi Yongpia upper primary school ke Balaseng house 6 Arhajar kala sedang ke jing reke jubli rupa basis 6 nanter ke Bankot house 6 Banwan hagan gasngi ke district mission coordinator ka SSA kong mumubay lakyang ilalong ikong san Kibentah bakong san jong kani kijing rakhe kilong kijing penkup buram ya barok kit khot ki Balaseng ya kani ke school haba ajing kren ha kani ke program ikong mobile lakyang ila penpau ya kijing kemen baga school kelapau kum kejaka pule ke bayang kum kanong tebek jing shai na kebentah kijing nang jing tip kanong sandori ke perkat perdan jing kena bat penwan dori kala we jong kinong ilam hadien kani ke kong san kelas amru ya ki surnat sya kinong job ha kijing ikop dradur in the field of academic excellence. Comparing the achievement in the last decade, there was an all-round development in different perspectives where one could notice and substantiate the performance of the school that it is at its best in academic excellence. Ke District Legal Services Authority jang ko West Jante Hills District kala penlong ke National Lok Adalat basisngi hadis ha ke District Bat Sessions Court ha kle tersi nin kesngi shibon ke bre kala wan ya simbanta ha kene ke adalat nalor ki mukot duma ki bayade bat ke bay telefon ke National Lok Adalat kala sim bisharu alor ki bay pat ki benta ki bakongsan kum ki mukot duma ki balaban penbet no Shua ban lej ra syaki yang bishar ha kabiyade bat ki bang bat ki mukot duma ki bla menjor da ki nong ujor ban weng no ya ka jing sha pengat kendon ha ka jing lakai cricket ke Delhi Capitals kan yakon persya ka Royal Challengers Bangalore ha ka Lampung Women's Premier League ha Arun Jaitley Stadium ha Delhi mentah ka sni kini ka jing lakai kan sedang ha ka Port Nyosteng Janmit Hak jing lakai ke belalong nen ke singi ke Mumbai Indians ke penram no ya ke Gujarat Giants dah new wicket hak jing kon ke khai ha Arun Jaitley Stadium haba jet ban tiet neng kong ke Gujarat ke lalak ban ke Masis pak khandai phoran bat sha penhap new wicket ha ke arpho over haba be ya ke thong ke Mumbai ke lalak ban kot cha ke ni ke thong ha ka khandai point sun over mentapat ni pe ke jing long jing man ke sim neng shlong Kajing set kalong arpo pen pra degree Celsius bagi kajing krek kalong pra pen riu degree Celsius. Kajing siam kau hau kalong san puweng spa man step balai pen riu nak spa jan med. Kasunjang kan rang hasilong bagi jaka bamarjan. Shuaban poi syak bekut jong tuk kubor ni pe biang sisi ni kimat bakong san. Li perda berbu manung rim menteri nang ba do keri yashibun teli kampen roy ha Azam Ga Uttar Pradesh. Chong siir ki pajba nak jing subab thai bom ID hatham motor nen ke janmit nong jing toket ke pulet halor ke ke jing ja le jurep lampang ke jing dor ba tho an ke jing te jong jing dor ba tho an thamai New Shillong Township Isim benta syirham menteri nang ba ke jelau konrad sang mai hak mai sti campaign Kentui ke pajbaban anjing kersan yakni ke Sinjam. But yesoi ke India ke Trade and Economic Partnership Agreement ringkat bagi European Free Trade Association. Te perlok katung na pos ko bukod jung tukubor jung ibn tagajanmit hadok mengin syam mengat pila syakisni keble pi parok.